Srpski inat. Dobrodošli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelit će u Njujorku odlikovanje stalnom predstavniku Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Vasiliju Nebenziji. Vidim da su neki poludeli negde zbog toga što odlikujemo ljude koji su štitili međunarodno pravo, štitili Srbiju. To je naša stvar, naš unutrašnji akt i pitanje našeg suvereniteta. Tu su naravno Rusi i Kinezi, Nikaragva i Meksiko, i Brazil, Indija, Emirati i Kongo. U zavisnosti od toga kakav je nivo podrške bio, vidim da bi neki to rado da nam to zabrane, naglasio je Vučić. U narednim danima Vučić će dodeliti odlikovanja svima onima koji su pomogli Srbiji po pitanju rezolucije o Srebrenici. Vučić je komentarišući situaciju u svetu i uticaj na Srbiju rekao da se stvari ubrzavaju i da niko ne priča o kompromisu, već svi pričaju o pobedi. On je naveo da je Pandorina kutija otvorena 1999. godine napadom na Srbiju, suprotno međunarodnom pravu i prihvatanjem secesije teritorije koja pripada jednoj suverenoj državi, odnosno prihvatanjem secesije Kosova. Pandorina kutija je otvorena 1999. i 2008. godine. Tada su obe kutije, koje nisu smele da se otvore, bile otvorene. Da bombardujete, da kršite međunarodne javne norme i kada ste uradili obe te stvari, šta onda očekujete u budućnosti? I zato su naši ljudi uvređeni. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali onda se čudite zašto ste izazvali ljutnju i bes ljudi u Srbiji. Mi smo veliki, možemo sve, a vi mali stradajte kako hoćete. On je također rekao da će se sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom sresti i večeras i još nekoliko puta i naglasio da je to od suštinskog značaja za Srbiju. Vučić je na pitanje da se večeras sastaje sa kancelarom i da li to što Nemačka preti Prištini da će izbaciti iz CEFTE znači da je došlo do promjene politike Berlina. Nemačka ne preti Albancima, ne preti im niko. Albanci prete svima time što ne žele slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi. Albanci sa Kosova, naravno iz Prištine, a vidjet ćemo kako će to dalje da se odvija, naglasio je Vučić. Na pitanje vezano za proteste Albanaca u Preševu koji smatraju da im Srbija krši prava, Vučić, imajući u vidu koja prava nemaju Srbi na Kosovu i Metohiji, naglasio da je Srbija svejedno spremna da se ponaša odgovorno i da im pomogne u izgradnji škola i svega drugog. Oni se sad žale jer nisu Kurtijeve snage uspjele da formiraju samostalnu vlast, pre svega u Bujanovcu, i to je njegov ključni problem. To je uobičajeno. Tamo demokratija funkcioniše. Mi sa tim nemamo nikakav problem. Niko ih nije ni tukao, ni maltretirao, niti bilo šta. Srbija je demokratska zemlja. Nastavit ćemo tako da se ponašamo, naglasio je Vučić.